apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, suwe bener dah Jamile pergi ke mall, kagak bilang-bilang Aye, pakai ketemu robot-robot favorit Aye lagi teman-teman. Duh, kayak gimana nih ya videonya? Nih yuk kita tonton bareng-bareng yuk teman-teman. Teman-teman, masuk mall nih kita. Tar dulu dah. Ini apaan nih? Aduh, Jamile norak bener. Ini kira-kira bagaimana pegangan kali ya teman-teman? Ini tangganya jalan apa bagaimana? Aduh, ribet jatuh ini. Aduh, takut nih Jamile teman-teman. Udah, Ayo pertama kali nih teman-teman masuk mall. Waktu kapan tuh teman-teman Jamile yang ngajakin ke mall tapi kagak ngikut aja. Nah, teman-teman, lanjut aja ya. Ada apa aja di mall ya teman-teman ya. Lucu amat loh teman-teman gambarnya. Wow. Aduh, capek teman-teman ya. Teman-teman, masih di mari ada zebra, jerapah. Lucu bener ya teman-teman. Enak kali ya duduk mari ya. Aduh, asik bener dah. Yaudah lanjut lagi nya. Kudunya lagi nih di mari nih. Tangganya gerak-gerak sendiri. Teman-teman. Ada robot tapi apa ya? Robotnya gede bener teman-teman. Apaan nih? Ngeri juga ya teman-teman ya. Robot beneran apa ya? Ngeri bener ya teman-teman. Ini robotnya. Ngeri di tembok. Serem bener teman-teman. Ini dari apa ya teman-teman ya? Keren bener teman-teman ini. Keren bener dah. Aduh, maaf ya teman-teman ya, Jamile norak bener. Baru pertama kali ke mall udah ngeliat beginian. Di balik sini ada robot lagi teman-teman. Robot apa nih? Ini Bang Bara nih yang tahu beginian nih sebenarnya. Keren bener ya teman-teman ya. Wih, mantep dah. Cakep bener ini robotnya gede-gede begini. Di sana ada lagi teman-teman. Yuk lihat ya. Nah teman-teman, kita samperin yuk. Aduh, Jamile kagak sabaran ngeliat robot cakep kayak gini nih. Keren bener teman-teman. Ini punya siapa ya robotnya? Wih, tinggi bener teman-teman. Jamilenya aja cuman sekaki doang gitu teman-teman. Tembakannya teman-teman. Aduh, untung di mari sepi. Jamile bebas dah mau teriak-teriak di mari juga. Makin orang di mari. Jadi Jamile suka-suka dari mari nih. Harusnya nih permainan nih teman-teman nih. Aduh, sayangnya tutup ya teman-teman. Ini boleh sebenarnya tutup cuman Jamile diem-diem kemari. Aduh, capek Jamile ngos-ngosan nih. Cuman ngeliat robot gini dong udah seneng bener dah. Aduh, teman-teman, di mari mallnya sepi bener teman-teman. Aduh, pengunjungnya no dikit bener. Lihat no, sepi bener ya. Tuh, kagak ada yang jualan. Aduh, kemari ya Jamile.